أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بكل خير. حياكم الله وبياكم وسددكم على طريق الهدى خطاي وخطاكم. أبلي الإسلام خان بك غرغرا تيسني فيديو غبابا خان داوچو جرتن هند خيسنو بك جرتنيتي نجيا في رحمن ربي إسن الرحاجراتو أملي إردي به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي سبحانه وتعالى ورى خيري دلقي خيرتي والأججو ربي النها قدو إسنيس ورى دقيفتو ورى خيري بربادة ورى فول ربي بربادة دقيفتو إسنها قدو. akkasuma anis nama fuula rabbii barbaada dubbatu rabbiin na haa godhu. Ikhwata alkiram, guyyaa arraa sagantaa teenya gabaabduu tana keeysatti wanni irraa haasawuu barbaanne yoo rabbii keenya biraan taate soomana shawwaalaatii fi sadarkaa soomanni shawwaalaa qabu kan namni hedduun eega guyyaa iidaatii hanga arraa guyyaa sadi guutuu waa'ee kana namni kumaatamaan lakkaawamu wal duraa duubaan gaafachaa turani. inshaa Allah yoo rabbiin jee viidiyoo gabaabaa kana keeysatti soomanni shawwaalaa maal akka tahee sawaaba akkamii akka qabu namni qadaan ramadaanaa irra jirtuu soomana shawwaalaa kana soomanamoo qadaa soomanaatiif irraa baasaa qadaa soomanuu fi shawwaala baasuu kana akkamitti waliin gaggeessina. niyyuma takkaan shawwaalaa soomanee akkasumatti shawwaalaa soomanee qadaanis narraani buutii warra jawu. kanaaf inshaa Allah viidiyoo gabaabaa kana keeysatti gorsa gabaabaa soomana shawwaalaa addaanuu baasu waliif laanna inshaa Allah. obboleeyyan islaamaa itti dhihaadhaa wal afeera. jazaakumullahu khayran. isin warri seentanii hanga ammaa salaamtaa gaafachaa jirtan hundi keeysanuu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رب سبحانه وتعالى خير نسنها بربادو خير نسن برتي ولتي ها قبمتو. ربي وان سنجلا فقاتي سنيها ديسو وان سنجلا دختي سنيها ملسو وان سنجلا بدي سنيها تولچو. أكسي وبليين إن شاء الله اتسينا يو ربي كين يفده صومنا شوالاتي في خيري إني كبو أكسمتي سوابا صومن خنقب الراهي وجينها سوينا. jalqaba irratti shawwaala jechuun maal jechuu, soomana shawwaalaa jechuun maal jechuu kana wanti irraa haasoynu inshaa Allah. obboleeyyan, rabbi subhaanahu wa ta'aalaa baatii 12 uumee jira. rabbi baatii 12 uumee jaha. baatii 12 rabbiin uume san keeysaa baatii ramadaana baatii akkaan sadarkaa qabdu, baatii akkaan ulfina qabdu, baatii kabajamtu, baatii isii keeysa qur'aanni bu'e tan sadarkaa guddoo qabdu jechu. baatii sanitti aantee akka kaalaandara islaamaatitti baatiin dhuftu baatii shawwaalaa jedhaniin. baatiin ramadaana baatii 9ffaadha. baatiin shawwaalaa ammoo baatii 10ffaa. baatii 10ffaa tan guyyaa jalqaba isii iidni fixrii keessa tahu jechu. guyyaan nuti jalqaba iidne sani shawwaala tokko. jazaakumullahu khayran. akkasitti hubadha. guyyaan nuti jalqaba iidne sani shawwaala tokko. akkasitti baatiin amma keessa jirru tuni akka baatii hijraatitti
جئ كدنفا خنا خيسا رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث إساني قل كل خيسة أكجاني من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر جان رسول ربي صلى الله عليه وسلم إرجما خين نبي محمد نجا في رحمني الرهاجراتو حديث إسا قل كل خيسة يرو صدركا صومني شوالا قبو إرانوهيمو يرو صدركا صومني شوالا قبو نفدبتو من صام رمضان نمني باتي رمضان قوتو صومني ثم أتبعه 6 من شوال إيغنا باتي شوال الرا جها اتقوتته كان كصيام الدهر صومني إسا أوكي نما باتي رمضان صومني إيغا باتي رمضان صومني فتأتين بودا شوال باتي شوالات الرا جها اتدبلته ربي سبحانه وتعالى أكنما وقا صومنيتي أجري قبافي أكم جتو ربلا ينكيا باتي رمضان قف صومنيتي أكا نما أمته قوتو صومنيتي ربين أجينو ختبمو أكا سما جهن شوالا قف صومنيتي أوكي جهن شوالا قف صومنيتي ربي سبحانه وتعالى أجري نما أمته قوتو صومنينو ختبا أكسما إيو باتي رمضاناتي في باتي شوالا ولر صومني أجري أمتا قوتو صومنو ربي نو ختب جدتو إن شاء الله خنبودا سرت أداباسني سنتي همنا يجو وبليان كيا رسولي حديث خنا خيسة وني اتفرمته نما باتي رمضانا صومني باتي رمضانا قوتو صومني فتته خايغا باتي رمضانا قجيسي بودا باتي شوالات الرا قيا جها اتئدأتي صومني أكنما أمتا قوتو صومنيتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث خنا خيسة تجي باتي شوالاتنا ولتي آنسيني صومنمو أدام مري صومنمو أكمتي صومناس غافي جتو أسمان إن شاء الله يو ربين كينيا نولا فيسي ديبسا اتقودوا فيها الله وبليين إسلاما جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وبليين رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما باتي رمضان صومني فيته ثم سن علماء جزي واجل بربادنيه كايسي اتخنن نمني شوال صومنو نما باتي رمضان قوتت صومني فيته خقداهن كمني خايغسي جوهن شوالا اتئانسي جتشودا علمان أكسيتي بيانو قدن جتشو أسيتي نمني قدا قبو شوالا صومنمو قدا سندر في الراباسة إن شاء الله ثم مسألة هدو تقول لي خلافة قبدو أكسمت فيديو خباتي تيراغدو بربادي يو ربي نجيه ورّي قدا دمو شوالا صومنا جتشو بربادن قيا برون إيقادا ربي جزائي سنها خفلو إن شاء الله وبليا إيقا باتي شوالا صومني باتي رمضانا فتني باتي شوالا صومنوف أكمتي صومنا قيا جهن بكما تكتي ولك أبني صومنمو باتي تنخيسة أدب باسني هنگ باتين تنقمتي هنگ ختام إيسيتي هنگ تمر إيسيتي صومنا خنا صومنو قبنا وانجتو الدباس نما الرهدون نما يرو رمضاني فته سناتي تنمني الرهدون قيوم عيد لما فاتي قيوم عيد لما فات تكجه صومنا شوالا يوخين بكادات داتي تسدستو يعني يامني صومنا سن اتفوفا جتشو نمني قرين مو خقويا جها ولتدابي صومنون دنديني خصومني صدمني نو دادركا إسا قوله أكما بربادتي يوفر تربان كان قويا لما تربان نفو قويا لما تربان نفوس قويا لما تربان صديقيسة قويا لما يوفر قويا خداني قويا تك أكما إسا مجاوتي باتي شوالا تنخيسة أكا ربين إساف لافي ستي نمني صومني
باتي رمضاناتي جهان شوالا خنا يوفد ولتي آنسي يوفد أدابو بوتي يوفد جهانو بكتكتي تربان مدراخي سولتي آنسي يوفد تربان لما فاخي سولتي آنسي يوفد تربان سدفاخي سولتي آنسي يوفد أمالي تربان لما خافرفا خيس ولتي آنسي صومني الدبا باسي صومنوس ولتي آنسي صومنوس أجري نساتا كتما نمني باتي رمضان قوتو صومني إيغسي جهان شوالا إتي إداته إيغسي جهان شوالا إتي إداته أكسيتي نما أمتا قوتو صومني أكم جتشو نما أمتا قوتو صومني جتشون وبلايان كيا رسول صومنا خينيا خنا صومنا أمتا تكا خيسا قويا دبسدي في جهاتم شاني تجرى قويا دبسدي في جهاتم يوخين دبسدي في جهاتم شاني جرى قويا توكو نما صومنا نما باتي رمضان قويا توكو صومنا قويا كدنين حساب بمتيف جا أكنما قويا كدن قوتو صومنا أكسوما جهان شوالا خوني أكنما قويا جهاتم صومناتي صدوم رمضان أكنما قويا دبسدي صومناتي دبسدي في جهاتم شوالا جزي ولتي إداني دبسدي في جهاتم جاتشو أكنما آمت قوتو صومنا جاتشون أكنت صومني قويا توكو قويا كدنين باي فمي أكسيتي نما آمت قوتو صومنا سواب إسي أركنا جاتشو وبليا الرهدون نما يرو شوالا خنا إيغالو أدامو موري إيغالا cinaan addamu muree gala cinaan bakka takkatti sooman angaruu akka khiyyatti wanni irra gaariin soomanni kuni namni baatii ramadaana guututti soomane ammallee eegasi shawwaala kana itti aansu dadhabbiin illee nama dhufuun ni malti guyyuma sadaffaatu ni arkita hangam takka hanga ulfaatu guyyaa iidaa qofa jidduu furtee xiqquma nyaattee itti deebi'uun ni ulfaate hedduu tanaaf namni hedduu nama yeroo wajjin haasoynu nama soomana kana addamummureetiin soomana jawu dadhabee torbaan kana guyyaa tokko soomane ammas guyyaa lama sadii nyaatee guyyaa afur nyaatee takkaan sabtiin soomana takkaan isniinaan soomana takkaan khamisaan soomana jee osuma wali qabu soomanni shawwaalaa kuni baatiin shawwaalaa jahaa dhumte akka nama guyyaa jahanum soomane takka guyyuma lama soomane takka guyyaa sadii soomane takkaan guyyaa afur soomane eega baatiin ramadaana baatiin shawwaalaa dhumte booda aboo baatii shawwaalaatirraa osoon arraan soomana boruun soomana iftaaniin soomana jawuutiin baatiin shawwaalaa na jalaa dhumteeti zulqiicdaa tana keessaa hanganaa hafte itti guutachuun hin dandahaayii jeeti nama gaafata ibaadaan hundi waqtii isii qabdi sawaabni soomana shawwaalaa namuma baatii shawwaalaa keessatti soomaneef jan ulamaan islaamaa gizee dubbatan namuma baatii shawwaalaa keessatti soomaneef amma guyyaa jaha imma walitti aansite imma torbaan afuranirraa guyyaa lama torbaan sadeenirraa guyyaa lama soomanuu dadhabdee gaafa zulqiicdaan soomante ji'a guutuu osoo qabdu wantoota adda addaatiin soomanni sii mijaa'uu dhabdee booda gaafa jiini kun dhumee zulqiicdaan seente aboo zulqiicdaa tanarraa hin taatu soomanni kuni khaasiyyan kanuma shawwaala keessatti man saama ramadaana thumma atbacahu sittan min shawwaal jeemale rasuuli rabbi صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من ذي القعدة أو ذو الحجة كانوا جاء براخي سنجنة تناف خير نسيتني محدودة في شهر شوال أنقسي استثناء جرمو نموت عذري دان جاء شعبانا خنا جاء شوالا خنا قوتو تسومنون دندين وأكنا موكسي سني مسألة براجة لقلتي جزاكم الله خيرا وبليان مخجلان جرافي وانا كشم بروفات مخجل جرا كسكو بكبار تنافين هركس وصوص جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وبليان كيا اكسي مخرا وانا قبوتي دي فما اكسي وبليان كيا نمني ربي لا في سيف نمني ربي سبحانه وتعالى هنجيسف جيو مشوالا تنخيسة جهن ولتدابي صومني في الرهابوسو تربان سدين اجبود رهاقوتا جاچو تربان سدين رهاقوتا تنافو بليان كيا
wanni jechuu barbaanne namni ammallee qadaa fi shawwaala wal qabsiisee dubbiin akka malee isa dhibde wanti inni godhuu qabu dura qadaa ifraa kafalu jettu ulamaan irra hedduun namni shawwaala soomanuu barbaade dura qadaa ifraa haa kafalu jetti. Tanaaf namni qadaa qabdu keessaafuu namni safararra ture taan namni dhalee ciisuu fi namni tokko dhiini nifaasaa itti jiru soomanni isaanii sanuu dheera. Namni guyyaa 10 ol fure, guyyaa 20 ol fure, qabaatii guutuu walumatti dadhabeen soomanin wanni inni shawwaala haasawuuf hin jirtu. Dura ulamaan islaamaa akki jette deynullaahi ahaqqu bilqadaa'i jaanii liqii rabbii kafaluutu soomana sunnaa soomanuu dursaa. Tanaaf wanni nuti godhuu qabnu haqa rabbii yoo akka osoo haqni rabbii sirra jiru amriin rabbii si dhufte soomana sanirraa guyyaa qiyaamaa ni gaafatamta. Qadaa osoo yeroo qabdu kan soomanin teessee sunnaa fardeessite sunnaa tana soomantu khayrii itti harkatta, soomanu baattu rabbiin irraa sin gaafatu. Qadaa immoo soomantu ajrii itti harkatta, soomanu baattu immoo rabbi subhaanahu wa ta'ala irraa si gaafata. Tanaaf ati yeroo tana namni keessaafuu dubartoonni ji'a ramadaanaa keessa haydiin itti dhufte guyyaa 5 taatu 6 taatu 7 hanga 10 sanii olis kafuure yoo jiraate wanni inni dura hatattama itti qaamaa qalbii deebisee godhuu qabu baatii ramadaanaa tajalaa irratti san guuttachuudha. Rasuulli gizee hadiisa san ulamaanii kan nama baatii ramadaanaa guutuu soomanee fixatee eegasi jaan shawwaala itti hidhatee je nama osoo qadaan irra jirtu shawwaala soomanee miti. Tanaaf jazaakumullahu khayran dubartoonni keenya sababa adda addaatiin, sababa haydiitiin, sababa dhalaatiin, sababa musaafirummaatiin, sababa dhukkubaatiin dhiirtiinis dubartiinis irraa taate wanti isin qalbii teessan itti deebisuu qabdan ta'irra fardii ta'irra gaarii dura soomana qadaa rabbi subhaanahu wa ta'ala dirqama sirratti godhe san firraa soomantee liqii rabbii firraa kafaluudha. Osoo deyniin sirra jirtu, osoo liqiin rabbii sirra jirtu wanti ati sunnaaniif rabbashtuuf hin jirtu jechuudha. Soomana shawwaalaa yoo soomante ajrii itti harkatta, soomanuu baattu rabbi subhaanahu wa ta'ala irraa sin gaafatu. Tanaaf obboleeyyan kiyya qaamaa qalbiin teessan osoo sunnaa shawwaalaatiif rabbashuun tahin warri qadaa qabdan akkasuma qadaa teessan akka daftanii osoo mijjaa qabdanii osoo baatiin biraa isinit dhuftee soomanni kun kutee soomanni amata dhufuu isinittiin dhufin. Tanaaf namni osoo dandeeytii qabu ifirraa haa soomanu. Yeroo hedduu gizee soomanni gahe gaafiin akka fatwaatitti sheekan adda addaatiif bakka hundarraa sheeka soomana amata 5 soomana amata 5 duraatiin narra jira, sheeka soomana amata 2 duraatiin narra jira, guyyaa 6 moo maal kaniin qadaan kafalinii jira, guyyaa 5 moo maal kaniin qadaan kafalinii jira jeeti namni hedduun gama adda addaatii gaafata. Namoonni akkasii suni yoo dhukkubsattee soomanuu dadhabdee dhukkubni amata shawwal jala si jiraate haa san rakkoon qabdu akkaataa itti qadaa kafaltuu jira. Yoo atummaan dadhabbumaan osuma ififattuu arraan soomana boruun soomana soomanni amata guutuu naannawee baatiin 10 takka naannoote baatiin 12 naannoote amanni sirra naannawee sangaa kaffaartaa qabaa jechuudha. Osoo dandeeytii qabdu akkanumatti rahaa goote. Irra hedduun namaa خني صومنا شوالا صومنا رمضان قدا صومنا رمضان هنگا رمضان دفوت الهيفتو هنگا رمضان دفوت الهيفتو. حديث عائشة تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث إسي خيسة تأكيدته أني قدا صومنا رمضان باتي شعبان خيسان باسا يرو صومنا أمت الوفوت في جيني توقف جتو أتين خفلا جته. ولمان حديثا خنا رادوبتني أيو عايشان صومنا كدا باتي شعبانا خيس باسدي خونمو نتيهون دي باتي شعبانا خيس باس نجتو تنون أخي خو يسين وني يسي رت فردي رسول ربي صلى الله عليه وسلم خدموا وام مشغولة تاتيفي صومنا يسي تأخير قوته وصو صومني waggaa dhufuu ittiin seenin ji'a shacbaanaa keessa kafaltii nuti immoo qawanti mashguula nu gootu hin qabne isiin hayaata rasuula rabbiitiin waan dhaabbattuuf rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam waan khaddamtuuf jechaadha
صومنا هنگا شعبانا إيجتي صومنا رسول ربي تم مشغولا إسا خدموا فانتوتا الداداتي تنافي صومنا إسي هنگا شعبانا إيجتي دوبرتين أبا منا خدمون ديركما ديركما أبا منا صومنا سنة إن صومنين جيسي الأركو دندية علمان صومنا سنة دوبرتين أبا منا ترى هيا مفرطو مالي سكن صومنا نجان يو أبا منا ستي هاجمي سي صومنا كبو ركو رجتشو خناف أكسي صومنا شوالا خنا وري باتي رمضانا guututti soomantanii fixattan lafaa fuudhaa soomanni kun khayrii gurguddoo qaba sadarkaan inni qabu akka nama amata soomaneetitti baatii ramadaanaa wajjin walirratti ida'amee sawaaba akkasii san rabbii keenyarraa arkanna kanaaf obboleeyyan kiyya obboleeyyan islaamaa xiqqaa guddaa hadiiraa dhala kan khayrii addunyaa akhiraa walitti qabachuu barbaadu soomana shawwaalaa kana lafaa fuune akka rabbi nuu laaffisetti torbaani guyyaa tokko dandeenyu takkaan guyyaa jahanuu walitti aansinee soomannu kuno amma alhamdulillah rabbi nuu laaffise arra guyyaa sadaffaa warri guyyaa iida lammaffaa eegale fixate jechuudha. Dubartoota biyya arabaa jiran hedduutu gaafii tana gaafate keeysaan namni guyyaa sadeen kana waanuma shawwaalaa kana gaafata waan ja'anii maadaamii tiyyaatu maadaamiin tunis gaa araba qofa taateef beeytaa diini siiraa dhageeffachuun hin taatu maadaamiin hedduun ifiifu salaataa hin qabdu arabni kun mataa jabaataa rabbi isaan alallaafisu maadaamiin tiyya guyyaa ramadaanni itti aanu guyyaa soomana booda an soomannaani hin soomanin naan jettee maadaamii teetii fi ibaadaa ta'e keessa wanti waliin naqaan jiru maadaamiin shughulii rabbii fi sijiddu jirtu keessa seenuun qabdu stop jee maadaamii tiyya achumatti ibaadaa tiyya keessan seeninii andalagaa teessii daleynaan meeshaa teessii dhiinaan mana keessii tolchinaan nyaata ati barbaaddu sii kanninaan yaa maadaamii tiyya wanti ati ibaadaa tiyya keessa seentee na rabbashtuuf hin jirtu jeeyin maadaamiitu soomanni kune guyyaa sadii iida booda eeyde malee hin ta'uu guyyaa iidatti aanu soomanuun hin ta'uu naan jette yette obboleettiin teenya takka saniin akkiniin jeeni أيام التشريق صومنا رمضان وصون تاني صومنا عرفة جتشو قيان سدي صومني فطري يدني فطري ويوم توكو شوالة توكو جتشو شوالة لما سدي أفر أترى خاسة نمني صومنو ندندا قيا صومن يدت أنوسن الرخاسة نمني صومنا شوالة صومنو دندها جتشو خناف يوم مادامين أيام التشريق صومنا إيدا عرفا بودا ملي إيدا رمضان بودا متي يوم آدامين صومننا سنين جت أيام التشريق إيدا عرفا بودا ملي إيدا صومنا بودا متي جاي أكست في الرادي بسافي قال ما دامي جتشو مال جتشو دا أيه ما دامي جتشو maadaamii jechuun haadha manaa arabootaa jechuu ta dubartoonni keenya bira dalagan ta dubartoonni keenya dalaganiif jechuu hangasuma obboleeyyan kiyya jazaakumullahu khairan baarakallahu fiik irra hedduun akkasitti adda baafatee baatii shawwaalaa tana beeyne baatii shawwaalaa tana soomanuu qabna namni gaafii lallaaftu fatwaan barbaachisne as jalatti gaafachuu barbaadan daqiiqaa 5 osoo viidiyoon kun hin dhumin carraa isinii kanninaa jechuu yoo gaafii jajjabdu gaafattan immoo inshallah isinuu ni beeytan deebisaan tiyya gaafii tana sheekan islaamaa gurguddaa gaafadhu jechuudha kanaaf jazaakumullahu khairan namni hundi haqa an da'waan godha malee fatwaan godhu akkasitti inshallah warra fatwaa godhuunis barbaanna jechuu gaafii fatwaa yoo dhufte tanaaf obboleeyyan kiyya warri qadaam ji'a ramadaanaa irra jiru qaamaa qalbii teessan qadaa ramadaanaa kafalutti deebisa hanga ramadaanni dhufuu isinittiin eegina baatiin ramadaanaa baate jettanii harka marattanii hin taa'ina baatiin ramadaanaa baatus rabbi subhaanahu wa ta'aalaa baatii ramadaanaa uume baatii ramadaanaatii fi baatii ramadaanaa boodaas khaaliini ni jira tanaaf obboleeyyan kiyya cibaadatti haa jabaannu khayrii haa heddummeeffannu addunyaa tanarraa yoom akka galluun beeynu tanaaf obboleeyyan kiyya amma gara rabbii keenyaa dhiyaanne khayrii addunyaa akhiraa walitti haa qabannu isiniin jaa hanganu magaa jazakumullahu khayran asumatti gabaabsutu wayya waan na dhageeffataniif galatooma hada wabillahi التوفيق وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.